خدا نگاه داره. بازار خاوران چی автосервиси ژیگولی микрорайон мегуфтад ҳастам. салом ба ҳама подписчикони канали Саёҳат ТЖ, салом ба ҳама тамошобинони канали ман. худо нигаҳбони шумо бошад. мо аз тарафи Садбарг омадем. худо хоҳад тарафи 7-9 километр мерем. бо мо бошед. ана ира пурсидан дар кор куҷо меравад. раҳо ремонт кеста. ана ин раҳо худо хоҳад то иди наврӯзира бояд ки ҳамаш ба дараҷаи олиш зебо шавад, хушрӯ шавад. ана он лавлаво ҳама гулу гулзор мешавад. худо хоҳад бо канали мо Саёҳат ТЖ бошед. ана ин раҳ тарафи аэропорт меравад. кинотеатри зебо дар тарафи наздикиҳои жилмастӣ. ана интересни ҷоа ҷо хонаи зиндагӣ мекардагӣ будастана. ана инҷа трассаи тарафи 7-9 километр мерафтагӣ. ана одамое ки дар ю боло зиндагӣ мекунанд, аю боло озод даруни шаҳри Душанберо тамошо мекунанд. дар тамоми кӯҳҳои гурду атрофи Душанбе барфае. Душанбе худаш да афтоби ширина, афтоби зур айда. ана ин раҳ тарафи Ховарон меравад. Ховарон. бозори Ховарон. бозори калон будааст, бозори Ховаронш. ин тараф хати раҳ ҳаст баромадам. раҳ ҳасти тараф баромадам. саломат бош. ин тараф бо раҳ будааст. барои калона мо мебуроем. ана мо ай бозори Ховарон ба раҳ абромадем бо обратно. дар бари бозори Ховарон ҳар хела стройкаҳо рафтистанд. торговый центр, жилой дом, мағозаи фурӯшии молҳои ниёзии мардум. мо ба диққати ҳама мардуми 7-8-9 километр зиндагӣ мекардагиҳо мерасонем ки намиҷада мо ҷои шашликпазии кардем бепулай барои шумо.
این همینجا میای مانگل همینجا میمونی تا این همین درخته کده گرد وانو همه سوزگاری ایو پرا ترسه ماشینا وست کده رفته اومده استن همینجا مانگل میمونی ششلیک پخته حتی برادر صحبت کرده چخچخ کرده یکی مرانه فایرود میکنین حتما با ما باشید کانال سیاحت تجه به حقیقتا در جای ششلیک پزی زور دیگه که خیلی پریاد نیجا بوده حالا این مکتبی رقمی 71 بودگی تریتورجش نو آباد کرده استیان مکتبی 71 انا هاپ که زدش دیدی خدا نگاه داره خیلی ای دک ترسیده است گمش کرد این بچه یاش شفیاری اوپل خچیبک بودایی کتی بچهش بود است بچهش هرچی درس کمین که اخی پشتگی سویتافور دا اسپید نمیکنه میزنم نکسی ازبکستان بود با فکر اقیب میزنه هرچی متاسفانه یگان مایب نمیشوانه هم گودکان ترک میترسه با آوش میتیان نغز میشوانه خیلی خدا نگهشان داره برادران کسی که تکنیکه دارد ماشین دارد ما آدمیم آیدم همی سیخت میکنم پاک میکفیم برای همو باید در همه حالت با احتیاط باشیم ما نزدیکی 7 کیلومتر داریم نیره طرف کلخوز روسیه میره اسمش برجینگیزآباد وحده حالا این انستیتوت گئولوژیا ساختمانی با زمین جنبی تاباور و سیسمولوژیا اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان короче автосервиси жигули дар даври союз ما پرسیدیم میگه اینجا فقط ژیگولی‌ها را همینجا در ремонт میکرده بودن автосервис این توها زیر هم همینجا автосервис بودگی باز این نمار کده گذاشتگی اینجا در رستوران столовый ها بسیار بودگی حالا اونجا بیگه ها میاید میشینی اهل و ایلوی انا اینجا گودکات لیمپوپا بازی کرده میشینن کارچی استراحت میکنیم یکم میکرورایون میگفتاد دستم که یک کس پرسیدیم همه خیلی جواب بودم بزرگ 191 میکرورایون انا ما نزدیک قریب نزدیکی دروازه شهر دوشنبه اومدیم انا اینجا ده ای طرف فیض‌آباد وحدت میای پایین اینجا ده لوبوی مشروطه لوبوی توچکای شهر میرود انا طرف حضرت مولانا میرود ما حضرت مولانا را به نوار گرفته ماندگیم کانال ما سیاحت تجه باشید подписаться را فراموش نکنید لایک هم زیر کنید خدا نگهبانی همتون